कांग्रेस के एमएलए मरी गसी बीजेपी दी याउसन क्रे एआईटीसी के मतंगारब एमएलए तोंगम रविंद्र सु बीजेपी द मर्ज तौक्रे लुपा करोड़ तरस मुंग यांखै लेगदबा आयुष हॉस्पिटल सारगने हाइना हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमार न फोंदोक्रे संगनाइरब म्यूजिक सम वीरेंद्र कुमार दा चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोर न महाके बयिन सतुना पद्मश्री अवार्ड खुसिन नखरे अमसुंग असम राइफल्स सिंदना ऊर्जा अंडर 19 फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट लिसिंग तरातरेट की कर्टेन राइजर कुमल पाकिटर स्टेडियम न पांगथोक्रे मैम खुरमजरी अदोमनी एबिरिबस इंपैक्ट न्यूज नि आई केके थोक्सोब न होजे पुंसा से फावगी मरुइबा पाउसिंग म्याम दा पिजरी ममांग द पानखिबा ओक्रम इबोबी न लुसिंग बलाइंगाक मिनिस्टर ओइरम मियोय अमा यावना कांग्रेस पार्टी के एमएलए मरी नौना लाइंगाक पाइरबा बीजेपी दा सोंगसिनख्रे लोइनना हंदक पांगथोक्खिबा असेंबली मिखलदा थांग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी तकी माई पाक्तना बीजेपी लाइंगाक यावरिबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अमतंगायरब एमएलए तोंगब्रम रविंद्र सु बीजेपी द मर्ज तौसिनख्रे अमरोमदा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइखिबा कांग्रेस पार्टी के एमएलए तरुक बीजेपी ती यावखिबना हौजे पार्टी असगे एमएलए कुनिथोय खक्तमक गाइदुना ऑपोजिशन ओइना लेहौरगनी बीजेपी द संगलखरबा कांग्रेस पार्टी के एमएलए मरी अदुदी कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए सनसम बीरा साइतु असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए ngамthang हाउकिप कक्सुंग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए येंखोम सुरचंद्र मदी वावगाई कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए ओइनाम लुखोइनी बीजेपी द मर्ज तौरलबा एमएलए रविंद्र यावना कांग्रेस के एमएलए मरीबू बीजेपी द यावबगी अयाबा पिरदुना ngasi निथापात सुथेक्ता लेबा पार्टी असि का ऑफिसर चीफ मिनिस्टर नौथोमम बिरेन अमदी पार्टी असि लुसिंगबा सिंगना हराउ तयामना ओकी नौना संगलबा एमएलए मंगाबू ओकपगी थरंग मरी लेनना चीफ मिनिस्टर बिरेन हाइखिबदा ngasi कांग्रेस के एमएलए मरी न संगलकलिबा असि अमतोइना थबक तौनिंगबदगी लाकपनी बीजेपी की वर्कर सिंग न सुसंगलकलिबा सिंग असि की थाजबा मांगल लोइदबनी मणिपुर दा मरा सेट पलेगाक लेहना बहोनबदा कथोपा ngambal lusing mabathau tai कांग्रेस न पालिंग मतमदा मणिपुर की फिवम यामना सोक्सिलमने हाइना पल्लदुना से मिनिस्टर ना मखाताना हाइखिबदा बीजेपी लेगाक न मियाम की याइफनब थबक लौखलकपदा खुदोंग सादब खर थोकप याय ट्रैफिक सिस्टम सोइबदगी गायक लेतना एक्सीडेंट थोकपदगी मिसी मिना थोलिबसे कोननब थबक फाइखत लगनी मसगी मनुंग सन गाड़ी थोरिब सिंग लाइसेंस खुदिंग मा खोंकत तुना यंगसन लगनी थौरांग असगी मनुंगदा टेम्पररी लाइसेंस पीगनी करिगुंबा यंगसिनबा मतमदा साजिनबा लाइसेंस पाइरमलबदी साजिनबा लाइसेंस पाइरिबा अमदी साजिनबा लाइसेंस इशू तौरिबा ऑफिशियल सु सैराक पीगनी मसीदतना इम्फाल मयोलदा लॉ एंड ऑर्डर गागनबा अमदी हुरान सिंथी तौदनबा किनखिबा सीसीटीवी कैमरा यहांदबगी मतंग थिगली अथुबा मतमदा अरानब तौरंबसिंग मियामदा खंगहलगनी अफब लेगाक अमा सलाइबा हाइबसि मियाम यावदना गमलोई मरमदना मियामना अवन मणिपुर अमा लागनबा मिखल पांगथोक्तुना लुसिंगबो हेलिबा एमएलए मिनिस्टर अमदी अंगम अथौ सिंगनसु मियाम गनगनबा मरी थमगदबनी हाइना अपील तौरदुना मियामदा नत्तबा मियेंग येंगबा पुलिस अमदी सिविल सर्विस के एम्प्लॉई खुदिमक थबक खुदक सैराक पिकिने हाइना अकनबो वाफम थमखी मणिपुर यम साथीन फिवम सोक्चलमे प्रजा सिंगैन ngasi खुदोंग चाबसे लौर गाइना हाइनिंगी मणिपुर द लैरिबा गाड़ी थौरिबा खुरिमकी लाइसेंस अखोय रिव्यू तौबनी अदुगा रिव्यू तौब लाइसेंस पाइरम बदु दाइदा से नोमिनी हुमनी संगदबदो टेम्पररी नोमिनी हुमनी दुगी थौननबा याननबगी अखोय मोइदा टेम्पररी लाइसेंस इशू तौगनी साजननबा पाइरम मिमी सुसु आइनगी मतुंग इना दंडी पीगनी अदुगा साजननबा लौरमिबा इशू तौरमिबा मिदो अदुसु अखोय लेमना थारोय बाजार मनुंग लॉ एंड ऑर्डर की फिवम यंगसिनबा हुरान सिंथीदगी कन्ननबा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल तौबनी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल तौबदु नो हेंग आनबो सीसीटीवी कैमरा तो तुम याद रहे सही मरी मंगा तुमिन लई अदुम ngasi कुइरोय सीसीटीवी कैमरा दो कनाना सप्लाई तौरमबनो कनाना इंस्टॉल तौबनो कनाना पैसा पीबनो साजननबा लैब्रा असेंबा लैब्रा दो याम थुना थोलानी हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार चांदेल डिस्ट्रिक्ट मोरी खुदिंग थाबीद सागतरीब फमुंग यांखै लेगदब इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल की मफम यंगसिंख्रे यंगसिनबद हॉस्पिटल असे अथुब मतमद साब हौरगनी हॉस्पिटल सागदब मफम असि लेबाक असि थोत्पन मरम ओरगा टेक्निकल की ओइबा खर थिजिनखिनी हाइना फोंदोरकी यंगसिनबद हेल्थ की डायरेक्टर इंचार्ज लोकेल यावना गवर्नमेंट की मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंग ऑफिशियल सिंग सरुक याकी मिनिस्टर मफम अदु हेग यौबग मफम अदुगी फिबम यंगसिनकी मिनिस्टर दा हेल्थ डायरेक्टर ना हॉस्पिटल असि प्लान चार्ट
मेम नसिंग उत्की मिनिस्टर न मोरे द योबगा ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे एकोडोम नुपी खुनाई चौखट लमजिंग लुप माइनॉरिटी वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी ना एकोडोम की ऑफिस दा ओकी मिनिस्टर न आयुष हॉस्पिटल यंगसिंद्रगी मांगोइना टेक्नोपोल हेडक्वार्टर्स लेरिबा टेक्नोपोल पीएसीसु यंगसिन लमकी मिनिस्टर न हॉस्पिटल असि लुपा कोटी तरामुक ओइगनी इंटरनेशनल बॉर्डर ओइबगी मफम असिदा हाना प्रायोरिटी पीबनी हाइकी खोंगचत अदुदा मिनिस्टर न मोरे हॉस्पिटल की फिवम सु यंगसिनकी हॉस्पिटल असि वालिबा इक्विपमेंट ऑपरेशन थिएटर अमदी हिदाक लांगतक सिंग अथुबदा पीपीनब हॉस्पिटल की स्टाफ सिंगना मिनिस्टर दा अपील तौकी हक्सांग की फिवम नंबरम ओइदना न्यू दिल्ली की राष्ट्रपति भवन दा पद्मश्री अवार्ड लौब चटपंगम खिद्रबा संगनाइरबा म्यूजिकोलॉजिस्ट लाइसम बीरेंद्र कुमार दा ngasi चीफ सेक्रेटरी ओइनाम नबकिशोरना माके मयुमदा सतना पद्मश्री अवार्ड खोसिन नखरे लोइनाना अखोई की हौरकफा मयेक सेंगना खंगे हाइरबदी फोक सॉन्ग योखतपा मथौ ताई हाइना लाइसम बीरेंद्र कुमार ना फोंदोखरे ngasi क्वाकैथेल दिंगखेम कोल लेबा लाइसम बीरेंद्र कुमार की युमदा चीफ सेक्रेटरी मसा लाक्तुना अवार्ड अदु खोसिन नखी पनबा याबदी लाइसम बीरेंद्र कुमार म्यूजिक की लमदा मरु ओइना फोक सॉन्ग की लमदा मपान नाइद्रबा सहेक सैदा कया कुदोल तमख्रबा संगनाइरबा सैसकपरी महाके सैथानिङै ओइरबा मियामना पामना तानखिबा इसै अमा पल्लबदा हो इरिल तुरेल हारिबा इसै असि पनबा याय लाइसरम बीरेंद्र कुमार इं कुमजालिसिनी कुनगी डिसेंबर कुनदा पोकपनी लोइनना नहा ओइरिङै मतमदगी मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन दा याउदना इसै गी लमदा तपना तपना खोंगदारखी चीफ सेक्रेटरी ना अवार्ड खोसिनरबा तुंगदा बीरेंद्र कुमार ना हाई फोक सॉन्ग असी योखत पतंगाई फते अखोई हौरफम अमदी मतम अदुगी पुंसी मरेल सिंगबदा पुवारी गोइबा फजबा सक्तम कया फोक सॉन्ग दगी खंग ngамगनी ngaliङै मतमगी मियोइ सिंगना वाखलदा खलकपा अमदी मखोइना फोंदोकनिंबा कया इसै ओइना सक्तुना थमलखिबना फोक सॉन्ग असी यामना मरुक ओइबा पुवारी मसाक अमनी हाइना फोंदोकी स्वाइदा थाबल खन चोंग तम लैगा कोइ नुसिनबसे हिल पीपल गा मैते गा नुसिनबसी कनाम ते खरो मसी खंगे हर बोर्दी दे शुड रीड अवर फोक सॉन्ग्स तांगुल की फोक सॉन्ग्स एंगोन ले आई बिदु याम यावगनि साहेब सिंह हातक पिखे मैते ते का काय कोइ न मैते मतमदि रोइन यावे ट्राइबल पीपल इज ए महौ की मणिपुरनी तांगुल की मणिपुरनी कबुई की मणिपुरनी मैते की मणिपुरनी मैते मतमदे की मणिपुर नते फोक सॉन्ग विल गिव यू एवरीथिंग मुन्ना तारगा फोक सॉन्ग मुन्ना तारगा ले हराव से मुन्ना तो मैते कनानो दो अखोइना इतिकान की फोक सॉन्ग देना सुपर जम खंते मोइना फोक की कैन से बाप से दे we should not blame them because they are not academically they are not learned hearing say here say that they should respect folk song अखोइना we should not folk song say we should respect our folk song. The Festival of Performing Arts in Manipur amasung Sintak Poren Singbu Irat Sabathoram Laliba April Kuntra gi nungkil pung amataba matamda singa makada leiba Leimayol Arts Center da pangtholakani haina mahorol inat thangta punbalo mita amna thatorok pasero lamada khangalakli Manipur gi art amasung culture gi lamda asauba thodang loramba hizam romani saliba tha sigi tang kuntaruk yumsagasir mita masaga mayum ya school hiruhan balai kaida laikhidre masaga sahi marputa taruk sukre Manipur gi makha मणिपुर की महाकवि हिजम अंगाहल की मसानुपा हिजम रोमानी ना मणिपुर की आर्ट अमसुंग कल्चर का मरी लेना बथबा कया तोरम बकलोना थिएटर सेंटर मणिपुर रोमहल थिएटर फिल्म सोसाइटी ना सिंग कया का खुसम नदन थबक तोरमी हिजम रोमानी ना लाइखिदब साहित्य थोपांग लुपना वापा फोंदोरकली मणिपुरी भक्ति संगीत का मरी लेना कीर्तन अमदी मनोहर साई सैसक की लमदा गांगोम भानुमती देवी मेमोरियल अवार्ड लिसिंग तरातरुक लाइफ टाइम अचीवमेंट इन मनोहर साई मणिपुर स्टेट कला अकादमी अवार्ड लिसिंग लिसिंग अहम अमसुंग मणिपुर साहित्य परिषद संगीत भूषण की निमिथोल पीखरबा गुरुमयुम बगेंद्र शर्मा उरीपोक तोरा ममलेकाय दलाइबा मसाग मयुम दलाइखिदबदा कल्चरल फोरम मणिपुरना लुबसगी बीटी रोता लाइबा ऑफिसता मिनिट अनि तुमिना लेप्तना इकाय खुमनबा फोंदोखरे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की तंगाइरबा कॉलेज मोरे कॉलेज की बाउंड्री फेंसिंग तौननबा लेबाक कोथोपदा यामलबा नोंगई मरुसिंग फंगब ngमखरे ngasi फंखिबा नोंगई मरुसिंग अदु अनिसुब पृथ्वी की लांजाव मतमगी ओइगनि हाइना थाजनरी
Education Minister Thoksom Rajesh Shyamna ngasi more dalaiba kondong laini mi khubanggi manakta sariba mitung sangga kare ngasi ki sangga bagi thoramada da Parliamentary Secretary saying IFC ki L Rameswar RDNPR gi as Dingo Education amasung Yas ki K Robindro ADC Sandal ke Chairman Lukhosai Zau PWD ki Chief Engineer M Lokendro Construction Committee ki Convener M Hemant Kumar yauna more da lairiba tongan ba purup singilu singba kayasu sarugaki more da khundari ba hairok maike gi miyam nasu Education Minister bu taram na opkolona makoi gi maike ki khodo pot abdi memorandum su pisin ki ngasi ki thoramadu ko mari laina na Education Minister na phongdokhi bata hausek sariba mitung sangasi pikman bana miyam gi ningba thunghan bangam loi maram asina se minister ga tana dona tourist singi pung sangsena ba mongda hena sawa ma di phaja mitung sang ama sana ba hona kani haina phongdokhi ngasi ki khongchat aduda minister gi team na more da leriba laingak amasung lanai gi school sing dasu hak theng na yengsin ki Tamelong District ki manung sanna Tamay Assembly Constituency ki matangaraba school namo riba Langmay Higher Secondary School ngarang Council of Higher Secondary Education Manipur na yengsin kre hauki ba sahi lesini tara trokta kosem na class 11 hang ba yana ba ya ba pikraba school asi sahi asidi ki class 12 hab na bagi matang da council ki secretary Dr. M Vidyasagar Losing bati mama na yengsin khibani council ki kangbu na Tamay Assembly Constituency ki MLA awangbo nimai amadi khul gi miyam na taram na oktuna asamba bimpham amasu pangthoki Mifam aduda Council ke Secretary Dr. M Vidyasagar na school atu ki leifam thokpasing lehan gani haina thajaba piramki loina na MLA awangbo niumai na sahi marpudra taret suraba Langmay school bu higher secondary ki thakta pukhat pirak pagidama kosembo thaga pa phongdokhi baga loina na school asigi award of passing mention gani haina thajaba piki Manipur ki Chief Minister N Biren Gilising Makhada ngasi BJP Manipur Pradesh ki hana ki Vice President Thoksom Jadowani amadi tongan ba official singna Thawal District ki manung sanna khangabo sangai yumpham Samaram na singba khunggangi manung dalaiba tongan ba ithai lokong amadi lambi thongi singi pibam yang singkre yangchin khongchat aduda thokpam amasung khangabo ki marakta seliba arong turel asiki khangabok lom thangba turel ge torbana sepit mangarom nyam thana leiram ki TS Jadowani na paumi singda phongdokhibada Congress government sahi taramanga palinge manungda thabak sudana paisa lauthokhiba quality yaudana thabak mong malil tadana mati phibam sokna leiramba sing siang ge ming makhata semjin sajillagani Jadowani na makhata na hai nongdambi khong ase khangbo kidi yamna maroiba khong amani khong ase sengdoktuna pakthok halabadi khangbo parwar amsung part 2 gi kiam local amadi lowon bi local na singbada leiriba lopham low paris lising taret low pan ba yadana leirek liba se ko hon mangam haina phongdokhi Provan siya ko di nakalama to kam tangba side di tata japok di de yare ato kam de gina ko di ko pata howa paka koila laptop to he amok thangba nakanda da laptop di lai da gari bom thok ya de adori sing chor ko tam da yum thumningai wai ba nungju pathala ki da athu bo tam siya na mai da ko ngasi Manipuri Students Federation MSF na aikoi lairi ningti na tamsi haiba academic campaign ki manung sana Kansipur da level school kaya yeng sinkhre yengsin khongchat adu da school sing adu da laifam thokpa polam kaya lairamba thainaki masida mari leinaba authority na miyeng sangbinaba afil torakli Manipur Fire Service ki income jalesini taramari ki December tang kumna panda pangthokiba biba boss ki result athuba matamda haidok pinaba laingaki mafamda all Manipur Fire Service appearing candidates and guardian association gi maikai ki taksilakli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada association asigi member howbism saubana athuba matamda laingaki maikai ki kariguma pakum amada phangdrabadi leibak miyam ga loina association asina akan khongjang sangsin gani haiki income jalesini taramari ki biba boss result asi namsilaga fresher sing lobby dana basu mahagna mari leinaba sikta apil toki candidate sing awabasi yang biraraga yang birakani habigi thajabasu thamjari masidaida athubada honorable CM na mari leinaba department sing da tana biraga athubada result sim haidok piu haina association tarap tagi thamjari lagliba tang taret thamanga solution ma sani tara tare ingi nongwai jingi pung tara taba matamda deng college arts ki content da athubu matamda meeting ma tawgani asigi meeting sidaida mari leinaba candidate amsung guardian sing na matam chana yawbi Haukiba April tara marigi pangnung gang rape ki mayokta CSO NGO students organization Maira Babilup amadi activist sing yapun ba core committee na sindra ngarang Mike
mai pakna satakhiba miyamgi khongset adugi damak thadau students association general headquarters na thagatpa phongdorokli Asian Development Bank ki mating alolin na lamdam masida paikhat lakliba tongan masakot thorang thabok sing miyam da pirakliba saithengi matangda khanane na bagi mifam ma pangthokre mifam aduda saruk yakhiba miyoi singna sakot thorang ki thabok paikhat pada lamdam masagi miyam da saugali adubu project sing asina sokhal gadariba miyam ga mangjong na wa tanab gi tangai fadabalai haina phongdokna ki Center for Research and Advocacy Manipur na sindra pangthokiba mifam aduda Rongmeilu Foam gi president Fatilliu Gonmei Committee on Human Rights ke chairman yauna lamdam asida lam takthokpana sokhan khraba myoi kayana sarugyaki tamamda khoi Imphal ring road ena ma 2015 sari am kana controversy ma lai hibdo masi ayam bana sai praja sing tana daba adagi hariba project se lakho matam da sai project sigi magi tasina plan si karam haina sai plan se tawhibano adoga sai praja sing low mang ga tawba yumpham mang ga tawba dem khoi hingbagi livelihood mang ga tawba hujik ting sai Imphal ring road kangnak taba toan ba project me am lakreba praja sing gi kono se khoi right se karai da lagi doribno adagi environment ki matang dena khoi kamaina deal tawdori adagi tung koina sai rehabilitation resettlement matang doro haidu issue me am te khoi na kitang khanaraga khoi na kari phireb lawu yabra Manipur ki anau balenga kasina lokal lagliba anau thabak thorom sing amadi airport ki drug phagat khiba officer bo narcotic cell da amukhana transport tarapata socialist students union of Manipur SSUM na serola mada apen ba phongdorokli loinana anau balenga kasina makhata na loktak multi million scam gi wathok ki mathang da suthidok pina ba serola sina apil tarokli numit humni sumna sathakadaba port style level honi festival lisini taratare ka sitegi GM Hall Imphal da hokre state level ki thakta yaukhrabasu honi festival asi mari leina department amadi laingakna mieng sangbidre haina Manipur Beekeepers Federation ki baikai de ki thamlakli Manipur Beekeepers Federation na sindona thas ki kunthra phawba sathakata festival asi da pun stol tara mari da saruk yaduna aseng khoi gi tongan polam kaya miyam da phangan ba hokre festival asi hokdopagi thoram da PSA Printing and Stationery Horticulture and Soil Conservation ki Parliamentary Secretary L Laisio Hanagi Minister Dr. M Nara College of Agriculture ki Agronomy Department ki Associate Professor Dr. M Sumarjit yauna khoi yokpa lomi kya na sarugyaki festival asi ka mari lena Manipur Beekeepers Federation ki President S Nilkaman hai Manipur ga yumlo na ba state singdagi khoi yokpa lomi singbu ahen ba mieng sangli mating pangli adubu Manipur state ki oinadi khoi festival ama pangthok na bahona bada kudung sa da kaya mayongnari nakala maromda khoi yopagi sinfam asi lomi singni yamna kana ba mati yamna laiba mo ongda ahen wa senpam phangbang ngamba sinfam amni haina su S Nilkamal na phongdokhi masna yam penje da basi tongan ba akhoi yumnu number state haiba tai even kohima gi tawba kandu da Nagaland gi tawba kandu da moi gi na kana moi gi beekeeping mari leina na kanima kan moi kan mo una ge kan thong ju phajana hangdokpa Manipur chalu kan ngasi law hayeng law madi kudong thiba ma thengla bagi pen da mo akhoi de sum phawe tongan ba Manipur da state level function je myam tawi atai kana ma chana ba sina any tongan ba moi bu blame tawo ante hon kan gi pineapple festival many thing festival myam le khir Manipur da mo to ga mi gi na lupa myam kai ba ado akhoi na lakte suin hen ba yadung nei ba sida pen da bum sum phawjaban State asida nomagang dan hengalali bagari accident gi thodok sing ase yenglaga section thorang lokat poina manual driving license paiba singi special verification drive ama satragani haina commissioner transport na thok zerola mana khangalakli special drive asida commercial vehicle yauna makhal khuding maki gari sing da mieng sangani drive manungda police natraga motor vehicle staff singna mafam ama hekta ta driving license lokkatuna spot verification tawbada mipum khuding mana cooperate tawbi haina commissioner ge zerola sina makhatari Matang sasida break ama losage Manipur ma di malinge tongan be pau singalone na khoi break tagi am thun hanjarake impact news bu mi tatun lebio mayam bu kana taram no sare bulletin se ka makata pau miam da paudam jari leiba ka sigi infrastructure development amadi information technology ki lamda salai holdings private limited na asoba thodang loba ngamlagani Wafam masih kasi terada lai pasalai holdings ke loisang da pangtok ke bapau misi una bada company asigi vice chairman langmam present dona phongdok ke bani mahang na phongdok ke bada salai ke chairman narengmam samarjit numit kharani ke oina hosik Chinese government agency yauna China gi tongan province sing da satona lai ba asigi saukat thorangi matang da wari sathari Beijing da Chinese government agency singa town development buildings technology for low cost houses ke matang da tok sathaki Hong Kong da mapam
International Hong Kong Limited haina mingthonba Salai Holdings ki overseas company amasu thasi taranipa da register tawkhre haiki Anyang China province talaiba Anyang General International Co Limited Aziko ki director China Li amadi Salai ki chairman Naraimam Samarjit anina MOU ama thas ki kunmanga da sign tawna ki MOU yeduda maruoina academic institution establishment agricultural consortium put processing industries real estate na singba yauri India da Aziko gi authorized representative oina Salai amadi China da Salai Holdings ki authorized representative oina Aziko oiragani Shenzhen da su advanced security ki matang da talk sa thabagal oina na Guangzhou gi Golden Sunrise Co Limited ka punna kusam na ngasi Kolkata da assembly unit aba hanglagani haiki Anyang General International Co Limited hai se global company amani multinational company amani makhoi se diversified activities mayam ma tawraga lei amadi atop atopa country singi haibdi khara least develop oiba country mayam sing sida makhoi gi project achau chau mayam pairiba likewise India da su mikhoi gi hairiba kano sina company sina India gi some major city khara da gi mega project khara paikhalakadori hairiba mega project sing sigi paikhalakpa matamda mapum oiba India gi representatives ama oina Salai Holding Private Limited sina mapum oina paigadori bani masigi hairiba mega project sing si mai pak pada ekoi gi Salai Holdings Private Limited na achoba thodang yagani haiba se masimak ekoi gi ngasai gi MOU si da sign tawna da yauri bani Haukiba April Kunmari amadi Kunmanga gi lona ba hingda ukong sang kangjibung thawal songphamda Manipur Police ke personnel amana nongmoina kapata gi laikitaba khangin bam Santos ki mihatpo Working Committee of the Apun Balup ki serol amana condemn thoroughly maralaiba security personnel amatalanga kasana serak pi ki balaitabana tawong ase security personnel kharaki gunda raj ki maung chatarpni haina lopasina lopatana tana mihar asiki damakta sengkhiba JSC na sangsilapa khongjang khodimakta lopasina saru yagani haina so serol sena makhata Kwatha nongpong ning thau ima panthaibi harau bagi thoram mi tara mapan diki kulhumdoi phawa pangthok lagani umanglai harau bagi marakta top masak ama oiriba Kwatha nongpong ning thau ima panthaibi harau basida lamdam masida lariba mipung khodi mak saru yabi yu haina Kwatha nongpong ning thau ima panthaibi ina thogal lop ki baikai diki thablakli ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa unaba bada Kwatha nongpong ning thau ima panthaibi ina thogal lop ki publicity secretary takhelabam birian hai Kwatha gi harau basi atopu umanglai harau basinga khena bakaya malaibana mayang gi puning sangsin ba ngamgani masi desuratna Kwatha da lamna maski puari ga sagonandra leiraklaba mafam kaya ma hojik phawba leiri haina so takhelambam birena pongdoki Umanglai haiba taragadi udagi khwagi chaw usi kari uno thibu matamda khongnang bambi ni hairami aduna khongnang bambi dagi umanglai oibadari udaga kawbalai du umanglai kawbudamne haibagi ipu ipanadi akhode wari thamirami heda jingda khongnang bambi asawgi makhongduda tharaga akhona lehun hulaga kawkhan ngallaba ai maitai ipai bu singduna jingda leiraga su khoise sokhatba maitai ipai bu oirami hawjikti akhona maitai gi oiba pru am oiba puthoba ngamna bai pota tase kari am ngamjate aduna ngasai potsi punna thejin minaraga Kwatha da laiba pot aliba pot nya adugi aliba lon khoiraga ngambagi wangang adugi khoi chana patham yam sing si punamna Manipur to laiba jati punamakna hauminaraga punna kanhaudragadi nongmode khoi mutkhi gani habagi mi baibasu laije heda Humdrani Tuisuba, Mitei Maruki, Mapokomon, Ningsing Thoram Lali by April Kunmapan, Tanzan Mita, Mitei Sanglen, Wankai Taman Kong the Pangtolagan Hina Luba Sigiserolamana Pauze Luckily, Mahutki, Parliamentary Secretary Suodiba, Katrika Assembly Consultancy MLA, Nahakpam Introzenato, Mitolin, Oidina Pangtoko the Thoramasida, Mitei Inat, Lon, Mayek put your cutting back, quite put among the Lactona Thoram Asimapung Pan behind us, so Serolasina Makataragli. Technopol District ki manung sanna leiba Langwal Village ki Langlungbung Garden dagi Technopol Forest Division PFA Manipur amani State Zoological Garden ni forest staff singna Himalayan black bear ani zoo da puraktuna kusin nakari hariba so mani asi sahi ohumari mamang da kunja singna umang da thengna rakibani adubu so mani adu yamna pikliba oikibana Technopol Assembly Consultancy ki MLA D Korung Thangna mahaki garden da thamdana makoi anibu yoktuna lakhibani ngasi forest department ki mioi singna MLA ga tanarba matungda state ki zoological garden na furakibani
Naga Welfare Committee Manipur University ki members sing oiba mifam amatha asiki kunma panda Manipur University da pangthok na balem na khibadu khudongsa da bakharati ki singmerong da leiba Tribal Research Institute ta pangthok lagani haina Naga Welfare Committee Manipur University na thor paserola bana hairakli Manipur ki sagol poni da base tauba nura pakhang ka musical video amang ngarang Imphal Hotel ke Sangai Hall da release tawkhre harba music video ase Portugal gi maming lerba band Kla amasung Manipur folk music ki punna kusam naraga puthokpani saisak liba singna Portugal gi saisakpi Manila Etebedo amadi Manipur gi folk saisakpi mangka mayang lamamni music composer da mangang sana amadi Portugal gi composer Helder Goncalves ni ngarang pangtok kiba thoram aduda Babina Group of Hospitality ke chairman amadi managing director Dr. T.S. W. Singh na athoi ba mitung len oidana sarugya ki Sagol hairagasu polo sanaba yaba polo sanari ba sagol kaktang nataba aigi thamoi da phawjeri chiti polo sanaba yadraba sagol sine ta akhoi moisina khoi gi sa oina ga lawdaba khoi gi kanadre kana lawba masi su nataba sagol haibase dum haide polo sanaba yaba bu oro natragana sanadaba bu oiro masi punna masi khoi punna yokhat pachangi amasung masi khoi punna maki masi hingan basa khoi thawdang ni haibase nahas masi phawhan ni ngakoba Sagol hairagasu polo Manipur sin batungna pangthok International Solidarity Nepis na susindura ngarang amamba numit palan haina palan tawkre haina serola mada khangalakli Diabetes laina karino haiba miyam da bab tahana ba awareness program ngasi Thawal district ki Wangsing da pangthokre World Diabetes Foundation Denmark ki sethang maka the Rural Development Society Wangsing na sindra pangthokpa awareness program da hana CMO oiramba Dr. KS Manglemba na ida sinigi sang wangba diabetes laina ase matokram na oirak e masi matokram na ngakthok kadagi haibado miyam da santok mataki tongda mioi sam ka kunlomda laina ase lairi pra natraga laitra pra haibna test su tawki Rational use of blood and blood products hariba hiramda nominini sumna sathakadab training program ngasi dagi Thawal District Hospital gi holda hawdokre training program ase District Hospital Thawal gi blood bank amasung transfusion unit amasung District Health Society Thawal anine Dr. Singbo hiram masagi matangda bhab tahana basen mani Thawal amasung Sandel gi Dr. punna yangkaina thoram ase da saru yari World Immunization Week lising taratari ke saruk ama oina Caesar Pediatrics and Neonatology Care Center and Smart Society sagol manga punna kusam naraga immunization gi batang da awareness program ama ngasi tera lokrapam laikai da pangthokre haina zero lamada hairakli Tata Motors ki anuba style bag Tata Tigor Prasant Shekhar Regional Manager North East na hongna bimatung ina ngasi Imphal Airport Road talaiba Tidim Motors ta launch tawkre Tata Tigor launch tawpagi tharam adada Manipur gi masak naira mioi kya sa sarug yaki hariba Tata Tigor ase diesel amasung petrol da model mari thokna lei diesel da mileage 24.4 km amasung petrol da mileage 20.3 km thobangami Panbayai handak to China ki Beijing da pangthok ke Tata Motors ke award function abada Tidim Motors na best compression award panglak kiba laikrawani Tata Tigor, they all new based on impact design. And this car is available in two option, engine option, diesel as well as petrol. We have 5 color into that. The starting price for diesel petrol is 5.32. And this car is readily available at Teddy Motor Imphal. This segment is growing like I already told you, compact sedan market is growing. So we will gain good market share with this. We will beat Maruti, I think. Rims Road, Nagampal Soram Lakaida, DJ Social Copa Family Restaurant Nama, Nasi Tourism and Information Technology Parliamentary Secretary Dr. Ranjan Safam na Hangtokre, Imung Manung de Horgamio Kuting Sang Bayaraba Restaurant Sida, Thailand, China, India, Yauna, Europe, Kilebak Sing the Palm, Sanaba, Makal Kayagan, Wasizak Sing Fangli, Restaurant Nasi, Hangdopuka Marilena Music Extravaganza Amasu, Pangtoki.
Impal West Commando gi apun batim amadi taruk suba Assam Rifles andro post ka loina Kangpok district gi manung sanba Hairoklian village da thas gi kontareta thibo humba gi tabak sathabada lam Thienlan kauba mioi amabu phaduna Assam Rifles gi kem ta tamthina ko nei bagi thawong sathare haina zilai gi serola mana khanghalakli loina phajin khiba mioi asi lalau luk amataga mari leina di maramadara atu matam da hador da mari leina basingi puning singsilakli Numin mangani sunna satharakwa conservation and preservation gi biological specimen gi workshop ngasi Manipur State Museum Imphal gi auditorium da loisin kre Manipur State Museum na sindana thas gi kunmari de gi satharki workshop adu mioi kunthra rom na saruya ki amadi nga masung girum karam na preserve tau gadagi haibi matang da takpi tamviki loidana ngasi loisin gi tharamada da saruya ki basingda certificate su yentoki Nipan Suba Kaminasi Iramdam quiz gi preliminary round Lari April Kuntra the Pangtolagan Hana Itno Heritage Council Hericon Sero Lamana Pauselakli Lubasigi Mapoko Munga Mari Lena Pangtoka the quiz contest Asiki Makok Tarakpada Lupa Lisung Talagamana Piga Doribasida Mahiri Singa Lali April Kumapan Power the form pisin Mayagani Amasunamita Sida Lubamatana Banatraga blockade the Singba Tobitan of Susero Sina Piltorokli Jose Asino Mangi Sanagi Pauda Urza under 19 football Talent Hunt Tournament sini terakhir ki curtain raiser thorom ngasi kumalam pak talaiba indoor stadium da fang thokre haiba tournament asi May amade ki horga May tara phawba kumalam pak mena stadium da fang thokani sahi asi October da New Delhi da fang thokadaba FIFA under 17 World Cup ki mangoina tournament asi lebak sin bathung na fang thokadabani ngasi Assam Rifles sidra fang thok pathorom da Lieutenant General Saukin Chauhan DG Assam Rifles Boxer abadi Urza ki brand ambassador Laisram Sarita footballer Renedy amasung oinam Bembem Susaruyaki tournament asida KV Langjing IEDFA team Imphal West team Susanpur football team Bisnupur club Thawal club ESU NYTAC Kripsa amadi YWC Langthawal na saruyagani Second Division League ki kunmari suba match amada hayeng Neroka FC sangakpam amadi Kenkari FC Mumbai ani na lamba tawnaragani satharagli bak Second Division League asiki mari suba league match oina Kenkari FC Mumbai na yumbu oiduna Neroka FC sangakpam ngasana ki ba match aduda Neroka FC sangakpam na Kenkari FC Mumbai bu panjala masina da maiti ba piki hayeng Kumalampak Mena Stadium da Neroka FC sangakpam yumbu oiduna sanagada ba match asida team ani mak maipak Taba yadi haina akan mamuong da lamba tong nagadori. Sa tariba Second Division League asida Neroka FC sangakpam na foi ni fan fanglaga mangsil tabag loina na Kenkari FC Mumbai na point mga fanglaga matung inari. Ngasik Hotel Classic Grande da league match asiki mangoina na pangtokiba thorom amada Kenkari FC Mumbai gi assistant coach Oscar Alva amadi Neroka FC sangakpam gi chief coach Give Raikan anina. League asiki hayeng sanagada ba match asi mai paktaba yadaba Loina na makata ba lik sing asisu mai paktuna ai lik ta yauna na ba mapam makan ba pamli. I know there are a lot of experienced players in Neroka, but we have been training. We've been working very hard, setting up all the strategies and tactics, and I think the boys have coped up with the weather and the strong teams very well. So I think we'll be prepared for tomorrow's match much more, as the team is gelling very well, and we have some experienced players also. I quite a Pamzava Manipuri Babo Mayamna, Akoi Nerokabo, support of Biraga, Akoi Nerokasi. I lichang the Yadi Haibagi Pandam Duda, Sanaba Ingba, Lakpina Vidamakta, Aina No Lukna Manipuri football Shiba Mayambu, Haying Pungani Makaida, Kumana Bakta Lakpio Habasi, Aigi, Parthanani. Thank you. Ahanba Sangai Trophy Veterans Football Championship ta TBS FA taubungkhok amadi FC Imphal ani mai pakre ngasi tournament asiki ahanba sana ki league match amada TBS FA taubungkhok ki sanaroi CS anana amadi en Lolendro ani na match ki kuntorok masung kuntra mathoi super minute singda panjal amamam chanduna IDFA team A Salan Thongbo panjal ani sineda mai thiba piki satariba football championship asiki ngasi sana ki bani super league match tana
FC Imphal na AYMFA Yaripoku Panjal Ahum Anida Maithiba Pibangam ki match asida Mai Pakraba FC Imphal Sanare Surusandra Bisorjeda Masung Rohendro na match ki Tarani Tony Puhum do Yamadi Yankai Tret Suba Minasing the Panjal Amam Sanki Mighty Horba AYMFA FA Yaripoki Panjal Ani Adona match ki Kuntare Namadi Fuapan Suba Minasing da Tomba Masung Asrat Anina Sanki RK Fortune Developers Private Limited की Managing Director RK Rameswar के सेंथंग मखादा All Manipuri United Veteran Football Association national sathariba championship asita veteran football team kun na saru yari hayeng tournament asiki makhata bal leg match ani patsoi part 2 daliba pamjal gi sanabungda sanaragani Ahanba Paradise Union Pungdobam Pupu Cup under 17-9 aside football tournament STT sector madi PGA Pungdobam ani mai pakre Pupu Pungdobam na sindona lamlai high school Pungdobam gi sana bangda ngasi sana ki tournament asiki ahanba leg match amata STT sector ge sanare Bisorje na Panjal ani aduga thoina Panjal amaga sandana MFC Moirangkam Pupu Panjal ahum sena da mai thiba piki football tournament asiki ngasi sana ki bani subal leg tana PGA Pungdobam na NFC Saijang bo Panjal ani amada mai thiba pibangam ki match asita mai pakraba PGA Pungdobam ge sanare Henry amadi Roger na Panjal amam sanki mai thiba NFC Saijang ge matangai ra Panjal aduna Pravin na sanki Satharali bato football tournament asita team kulmathoi na group bani thongna khaidok tuna saru yari hayeng tournament asiki makhata balik match ani sanaragani Arabada bulletin asigi headlines amkhona miyamda thamjage Congress ke MLA mari ngasi BJP di yangsing kre AIT sige matangara MLA Tongpram Ravindra so BJP da merge to kre Lupa crore tara sangna more da phamung yang kai lege da Ayush hospital saragre han health minister Jayant Kumar na photography Amasung sangairaba musicologist Laisaram Birendra Kumar da Chief Secretary Ono Bakesona Mahaki Mayum da Saptuna Padma Shri Award ko sinakre